Reka mbaye ikaze muri ikiganiro aho muri hose ndabizi ko muri henshi. Aho turi twebwe ni mu Minembwe murahazi. Uyu munsi twagize amahirwe yo gutemberera mu karere ka Karingi aho tugiye kuganira n'abaturage ba Karingi mu bari mubona muri kamera zacu. Uyu munsi rero twamenye ko hari abashitsi bavuye mu tundi turere twa Runundu bakaba baje kuramukanya. Akaba ari impamvu twabaye hano hantu nyuma yo gutaha kwa Karingi ngo mwumve uko abaturage bameze uko babayeho. Ngabo abaturage batashe muri Karingi uyu munsi ko murababona hano muri kamera zacu, harimo abamama, harimo chef w'umuhana, hakaba na revera w'umuhana. Reka batangire batwibwira amazina yabo hanyuma tuganire nabo ikiganiro. Jewe nitwa Revera Mugenza Filipo, nyoboye urusengero rwa hano muri Sepake mu Karingi. Nyuma y'intambara twaratahutse igiye kuba imyaka 2 hano iwacu twagira ubuntu, umutekano urabatugaruka hano mu rugo ku ikanisa ryacu. Ariko rero turacagiye tugira ibibazo kuko twari tugize imyaka 4-5 turi inyuma y'imihana. Umuhana warasambutse, amazu yarahiye menshi, andi yarabomutse. Tukaba dusabisha kugira ngo mwebwe abari hanze nanone mwo dutekerezaho mukagira ico mutumarira kuri byo. Duhere ku rusengero rw'Imana turacakene kubona intebe zo kwicaraho, umukungugu turacasengera mu ikanisa ritari simante. Ibyo bintu abafite ubushobozi mwo bidufashamwo kuko nibyo gutsimbura. Ubundi nanone abantu muzitwara abanyage ibintu byarashize kugira ngo murebe kuntu mwo kubakira abantu babone uko baba mu muhana n'umuhana utahwa. N'uyu munsi twakiriye abashitse barenga 40 bikorari ya mama ya Minembwe bari baje kudusura ko twatahutse kugira ngo tubone aho tubaraza ibyo tuvyicazamwo ibyo tubarazamwo. Kiracyari kibazo kwikanisa, ariko nanone tubafite muri yo hanze umurimo w'Imana nawo mu bico mutekerezaho n'abawukoreramwo batahutse nabo mwogira ico mwobamarira. Turabashimiye. Hanyuma turi kumwe na shefu. Je nitwa Gatoni Munyamahoro Ruramza utuye mu Karingi gatangira kuri TMC Park. Dufite igihe kirekire cy'intambara, tumaze imyaka hafi 5 dutangira 6, ariko intambara twibasiwe nandi moko nyina sana dusenya atumara amatungo. Akarusho no batwikana amazu, ubushobozi bwo kubaka busa no bari buke kuko abantu bakunze igihugu, ariko ico bafashaga ni leta, ariko niyo dusenye mu buryo n'aba guverineri bageze ino babesha abaturage bacumugani ntacatanzwe kugeza no ku rwego rwa ministre wa defense waje gusuzuma ibitagenda nawe ntaco yakoze. Urumva abo nibo bahagarariye ibintu by'amashirika nkamawonije kudutangira amaraporo. None ga urumva guverinoma kitwanze twafashwa nabo tuvukana bari hanze. Ico twifuza no gufasha abana baturage ubufasha bwo kububakira kabage bakundugira amazu. Icya kabiri umutekano urahari. Umutekano dufite umutekano, urumva abantu ntibafite impungenge. N'uyu munsi twiriwe mu rusengero twaje gusurwa na centre mama ya Runundu, ahari umutekano hazatekerezwa ngine gusurwa mu buryo inzira ya Karingi iraragwamwe abaja mu Kamombo baja Uvira, mu buryo habe n'abarevera bageze mu Kamombo. Urumva iwacu no hagiye haduhuza kugira ngo ubwo bagende bushira. None givyifuzo n'ubu ngubu ko turatangira gushinga indi mirimo mu buryo habe na gatatu katangiye kurema kuva kuwa 3 kandi kitabirwa n'abantu batari bakeya batuye za Minembwe bari bahari, mu buryo twagezemwe amahirwe yo kubona kandi isoko kugira ngo itangire kuko abantu bari barusha. Chef uvuze ikintu cyiza cyane, duha amateka meza, ariko abantu bagaruka muri Karingi ni gute mwaje kubona inzira isura gutangira ibahuza na Mikenge? Hari igihe habaye ibiganiro mu Mikenge byo kugira ngo abantu bashaka amahoro iwabo, mu buryo Kamombo ni yaturutse nk'umutwe kugira ngo duhuze. Icyicaro kiraba cyambere, ariko kimaze kuba n'ibintu byo gusuzuma kuva batanga icyo gihe abantu bahita batangira kurema cyane. Ariko baze cyane kugira ngo abantu bahure ni isoko yaremye kuko isoko ni ikintu rusange mu gihugu. Urumva isoko y'ahana abantu bararema bakarema akane hari haruguru bamanuka nta nkomanzi zihari, mu buryo n'abandi bari mu gutambuka bakaja mu meta kibazo dufitanye nabunye. Hanyuma ayo moko mwari muturanye y'abapfurero ndetse n'abanyintu ibo iyo batuye ntabwo muvugana kugira ngo babashe kugaruka muri Karingi? Urumva nabo ni impungenge z'ibitendo bibe barakoze, ariko barasa n'abarushe n'intambara kuko barahura n'abantu bahana mu Karingi twaturanye ni mu Mikenke bari baragurirana ibintu batarimo n'inzigo, kandi ibyo bakoze urumva nibo byikeka. Ariko twebwe koze cyane turi kumwe n'abamama. Naje ndumumama hano mu Karingi banyita Kabanyana Nyihasha
tuyaha mu Karingi imyaka myinshi cyane twabanye n'ababembe n'abapfurero zari inshuti zacu ariko bukeye baraduhinduka barahunga natwe turahunga none twaragarutse turi mu muhana ariko nta kintu dufite amatungo yacu yaragiye amazu yacu yarahiye kandi tugira abashitsi benshi tubura aho tubaraza ni ukuri mwatugirira neza muri abana bacu bari hanze mwodutabara mukadufasha tukabona uko aho tuzajya turaza abashitsi. Mwahunze Karingi imyaka ingana gute? Twagize imyaka 5. Uyu ni uwa 6 niho tukiza. Niho mukiza? Niho tukiza. Yego. Igihe mwabaga muri mu buhunzi mwumvaga gute? Hari duhangayitse mu buhunzi nyine ntabwo hari hameze neza. Kuba mu buhunzi ni ibintu bitoroshe ariko nyine Imana irahaturindira kugeza ejo bundi tubonye amahoro hano mu Karingi turagaruka. None ubu bamwe bari mu mahema abandi bari mu tunda nyine. Ureba hari abantu bakiri mu mahema? Barahari. Bakiya bataha muri Karingi. Hanyuma turi kumwe na mama Nyahoza. Nanje nyitwa Nyahoza Munezero. Umubyeyi wo mu Karingi. Imana yatugiriye neza turataha. Ubu niyo dushima kandi niyo turata. Ubundi turabaramukije cyane bene wacu bari mu bihugu by'amahanga ngo mutahe kandi mugira amahoro aho muri hose. Urakoze cyane barayumvise. Ubundi kandi twaratashe mwadufashije byinshi cyane kuva bitabibaye twarahunze intambara yarabaye muratwunganira mudufata mu mugongo aho twari dutataniye ni henshi aho twagiye duhungira abagiye badufata neza namwe iyo muri mu bihugu by'amahanga muradutabara mwaratugaburiye mwaratwambitse mwaraturishije n'ubu twarishimye cyane iyo tubitekereza twumva twishimye. Nanone twaratashe dutaha mu mazu y'imisaka amwe yakundutse tugenda dusanasana ku ruhande rumwe ayandi yarahiye twifuza ko nanone mukomeza kutwunganira tugakomeza kuba mu mihana yacu kuko twaratahutse turishima cyane ariko aho turi nanone tidukwiriwe abantu barabyiganya mu dutunda abantu barabyiganya mu bizu byagiye bikunduka turifuza kuko mwadufasha kugira ngo twese dukwigwe buri umwe wese azabona aho akomeza nahashira abana hasigaye murakoze kandi mugira ibihe byiza. Mama Nyahoza mukiri mu buhunzi ni biki cyane byagoraga ku ruhande rwanyu rw'abamama? Uruhande rwacu rw'abamama urabona umuntu iyo yahunze ubuhetse umwana ufite ko wasohokanye mu nzu twaravunitse cyane dufite imvune nyinshi ariko hamwe n'ibyo turabona ko Imana yabaye mu ruhande rwacu. Hanyuma mugeze muri Karingi ubu ngubu murumva mumeze gute? Tugeze muri Karingi twararuhutse udutangiye guhinga nta mbuto nyinshi dufite turumva kuko mwatwunganira no kumva imbuto yiki mukaza muduha imbuto mugutangira ubutanga bushya. Yego guhera ku mbuto z'imboga imbuto nyine zino duhinga z'ibigori n'ibishyimbo dutangiye gahoro gahoro titurarema niko tubona ariko twaratashe turi kumwe namwe niko tuzatwumva turakomeye. Hanyuma ubu ngubu aho mwatahiye mutangiye se kugera mu masambu yanyu amasambu mwahingaga n'ubundi ubu ngubu ko murahinga muri Karingi? N'ubu ko turahinga kandi tumerewe neza guhera ku ngo zacu turahinga tumanuka ku bikongo mu bishanga agira ngo namwe mwagiye mu bino murabizi cyane ko turahinga tumerewe neza kandi turaruhutse. Ubu ngubu ibigori birangana gute? Ibigori bimwe ko biramera by'umwaka by'igikongo ko biratura ibijumba by'ibirayi ko birera turumva ni amahoro cyane. Ubu nyine bireze? Ibirayi ko birera kabisa. We reka tubwire mu gihe mwabaga muri mu buhunzi imyaka mwahunze mwumvaga bimeze gute niki cyabagoraga cyane iriya mwari muri kandi dore ko mutari muri kure na Karingi? Sawa turabanje gushimira abana munyamakuru je nitwa Senga Mugemanyi nkaba ntuye hano mu Karingi ku kibazo warubajije rero kuba iw'abandi harimo ibibazo sibye yuko hari bene wacu batwakira ariko nabwo batwakiraga batwakira n'umutima ubishaka ariko rero ubushobozi bari bafite bwari bukeya byari bigiye bigorana ariko badufashe neza nk'inshuti. Ubwo rero turahanga mu Karingi iwacu uko bisa kose tumva umutima witse mu nda yuko turi mu mago turi muhira ariko rero hakabagiye habamo ibibazo intambara yagiye yangiriza amazu yagiye yangirika menshi ariko ayagiye asigara wasanga abantu bagiye babyigana ingo zibiri ingo zitatu zigiye zibamo mu buryo budashobora gusibya yuko imitima
inyuzwe no kuba twaratashe kuko niko tugiye tumerewe none inshuti abagiye baba mu migabane y'isi itandukana bumva aya majwi yacu tukaba twasabisha ngo nimututaba n'ubundi mwatubaye hafi Imana yabaye iya mbere ariko namwe mwagiye mudufasha mu buryo bugiye butandukana ubu rero twaba tugeze mu gihe cyo gusana akarere tukarimo ari akacu ari akanyu mu bushobozi mufite Imana idutije twese nidufatikanye kubaka iwacu umurenge murakoze. Murakoze cyane. Hanyuma Revera ndagira ngo tukubaze iki kibazo, ese amateka ya Karingi mbere y'intambara yaba yari imeze gute? Karingi mbere Karingi yari ituwe, twari duturanye turamuko menshi, hari abanyamurenge, hakaba abapfurero, hakaba ababembe n'abanyendo. Twese twarahingaga cyo kimwe, twaroraga twese cyo kimwe, twavugaga rumwe, ariko Satani amaze kuduteranya turahindukana, intambara iraba, abantu baricana baranyagana, abantu bakwiga imishwaro. Ariko mbere twaje turi umuntu umwe, n'ubu nico twifuza yuko Imana yotugarura amahoro n'abari abacu bakazotaha. Sike tubishinzwe kubacura, ariko amahoro yozoba ayatuzanye nabo bakazongera bakaza tukabana tugasabana nabo twobishimira. Ku bantu batazi Karingi, Karingi na karere kahigwagamo cyangwe na karere nako kajaga guhaha mu tundi turere. Karingi tutirase mu karere abantu begeza bahahiramwo ni hano mu Karingi. Abantu muri Minembwe hano Karingi niyo yegeza yiramwo ibyo kurya byinshi. Yarituyemwo abantu benshi b'abahinzi, kandi tugahinga imbuto zo mu butaka zerera mu butaka bwo hasi, tugahinga imbuto zerera hejuru. Tuvuge niyo yegeze alimente Minembwe yose Karingi, ariko ubu nyine ndikwereza intambara yine ibyo zadusubije inyuma. Murakoze cyane, turabashimiye. Tugana ku musozo chef. Hanyuma ubu ngubu nubwo wavuze ngo umutekano urahari, umutekano muri Karingi urahari, ariko hari igihe utigeze kubaho. Urebye iyi mihana mwari muturanye yose ya Karingi yarasenyutse ku buryo abaturage bose nubwo musaba nyine gusana, ese barasana imihana yose cyangwa bimeze gute? Imihana yose yarasenyutse, ntabwo twasana imwe mwindi sigara, kuko abo dufatikanyije ibibazo twese tubihuriye hamwe, ni ikibazo kiba kimwe, ntabwo twokwireba ngo dusiga abandi kandi twese twaraterewe hamwe. Ndifuza ko imihana yose bayitekereje bayifashiriza hamwe. Ni ukuvuga imihana yose ya Karingi yarasenyutse, yose yarahiriye amazu, bose ko baratahira mu buzima bugoye nyine bw'ubuvuzi. Murakoze. Ubutumwa bwanyu bwa nyuma sinzi ko hari ubwo muba mufite kugira ngo turangize ikiganiro. Twebwe icyifuzo ni ka rekomandasiyo, turashobora gutanga ibyifuzo dufite kubyishuza, ariko nanone umusabyi azahozagaho kuko twebwe urumva abantu bamerewe nabi cyane kuba bari ahantu badamereze neza, kandi ababyeyi bari bagomba gutakirwa ari leta, guverinoma niyo duhindukira dusenya, urumva aho tubateza agakiza. Ariko abo twubwira nyine n'abacu bari mu bihugu biri hanze bagomba kutwunganira kugira ngo baturemeshe mu gihugu. None kuvuga ko guverinoma ari yahindutse ikabasenya, ubu ngubu ufite umutekano wanyu ninde? Umutekano wacu icyo twizera uhari kugira ngo tubeho, ntabwo tubikesha leta cyane, hamwe n'Imana yacu dufite kwidufasha. Ariko yaduhemukiye turayise. Kugeza ubu leta nta kintu irahindura, ntaco yahinduye, ntakibafasha abaturage bataha. Nta biganiro turakorana byo kwangicura abantu. Amashirahamwe ndetse n'andi ku ruhande, hari abafasha abaturage ba Karingi kuva batahiye? Kuva dushitse nta mashirahamwe yadufashije, hakuye gusa ishirahamwe yatufashije kandi tukorera byiza, niyo Midemepin iduheza centre de santé kugira ngo igende afasha amasantere nkane irimo Karingi. Ubwo bufasha nk'uko ari abantu bavugwa ku busa, icyo ni ikintu cyaremesheje abantu, igera naho yubaka amasoko y'inzuzi. Urumva abo bantu barakoze umurimo w'indashikirwa. Ariko andi mashirika ntashirika nimwe yadufashije, nta na kiganiro cy'amareconciliation cyabaye ino kiva mu mashirika. Urumva gangaza ava bukava singwe na marejo agangwa na bari aba guverineri, abo ntibo twubaka aribo badusenya. Hanyuma isoko ya gatatu wavuze kuri ubu ngubu igize igihe kingana gutitangiye kurema isoko, kuva habaye ikiganiro caciye mu batware bakiganira n'abasaje hamwe n'ababyeyi babyumvikanamo, gutangira kwa chef Ruhimza kugeza iri yepfo za Gikambiri inani za Gitavi, irundi kwa chef Mitabu kugeza nabidego twese Karingi twarihujije, tubona kuko icyo kibazo kigomba guhagurukirwa. Yari isoko yarifashije abantu muri secteur y'itombwe yose, ariko isoko imaze kurema izo n'incuro zibiri, kuri no heruka tuzarema ari ya gatatu. Kandi abantu barabyakire mu buryo n'amadego twayimenyesheje, bishoboke kuko isoko izakomera kuko abantu bararusha. Murabona abaturage b'amoko yose batangiye kuza mu isoko?
mu buryo abashi barayirema n'abapfurero bene uyu wasigaye arayirema kuko isoko ntifite limite ntifite gukumira ubwoko yego n'uzayizamo ntafite ingaruka kuko natwe twinjira muri mikenke kandi harimo abapfurero n'abahembe twabanye niwo manuka ava mu mikenke twe nta kibazo tumufiteho kuko tugera na Uvira. murakoze cyane turabashimiye muri kiganiro ubwo rero tuzogera no mu isoko ya gatatu tuze kwereka abantu ku isoko yaremye murakoze yego ni ikijanye n'ibindi bikorwa twoba twari dufite kuva nyuma y'intambara itangira twagiraga igikorwa c'isekuru yafasha abaturage bagize Karingi yose. Karingi arimo za muri hafi nk'umunani z'abapfurero n'ababembe inyinshi zirangirika ariko iyacu tugira amahirwe aho twayisize dusanga itararushigira impungenge nimwe aho twari twarayijanye kwa hariya kwa bamuzehe vyaho nyine bariya kwa bagakina ariko mu kugaruka abantu batashe ivyuma bikora kuri mule hari kimwe kigurwa $200 hari kigurwa $300 kubera ubushobozi bw'abantu babaye abanyagene tuntu tudushiraho hakaba panige kimi kabikwa abavyeyi bakaruha bakagira za bidegu ikindi gihe bakaja za gitavi bakarara bagenda amajoro kandi turi mu gihugu kigoye cya security twebwe tukaba twovuga ngo nkabagira neza kuko ari mure ihagarariye gutangira muri TMC Park kugeza kwa mashamba kwa rusheba iriya hose haja ko bamusinga tukabona ko abantu bagowe kandi abantu baratashe kandi ntitugihuraga n'umuhini barawutaye ubu nyine uko yari maze hafi amezi 3 ihagaze abantu bararuha cyane tukaba twobasabira nk'abatware babo kugira ngo ababyeyi mu baruhure n'ababyeyi bababyaye kandi babatekereza amateka meza mu mwanya twabuze bazaturengera tuzafashwa namwe muri iyo kuko ndi tuzasaba baduhemukiye je nkaba nasabira akarere kugira ngo iyo muri zibafasha kandi reke kubikwa kuko nabandi bayidufashijemo bagizemo byinshi bakoze kugira ngo tureke kurusha ababyeyi none nkaba mbatangira rapport ko umuntu baserukira muri Karingi urumva izindi zose zarashize iyo nihagaze tuzotugirire neza ahasigaye tukaba dusabye n'icyifuzo ni recommandation ntidutegetse muzabidutekereze kugira ngo muzadusubize. Chef Gatoni Munyamahoro nitwa Chef Gatoni Munyamahoro Rurambya utuye kuri TMC Park hamwe na Revera Mugenzi.